하나님 말씀은 역대상 19장입니다. За бурхны үг шаштрын дээд 19-р бүлэг. 네. 역대상 19장 1절 말씀부터 말씀보도록 하겠습니다. шаштрын дээд 19-ийн 1-ээс эхлээ харъя. 역대상 19장에는 암몬 자손의 왕인 한운과 다윗 왕과 사이에서 문제가 생겼는데 그 내용이 나와 있습니다. 19-р бүлэг дээр Амноны хүү Ханон болон Давидын хооронд үүссэн асуудлын талаар 네. гардаг. 네. 우리 남질마 씨 1절부터 5절까지 좀 읽어 주시겠어요? Намжилмаа хичээ 1-ээс 5 дахь ишлэл хүртэл уншаад өгөөч. 네. 이스라엘 기업의 다윗이 있으면 하나님의 타협으로 아마니 보고진 어떻게도 아마니 보고진 조심해 가서 이 타협으로 스틱 이스라엘의 다윗이 필ten 훈들자 다 버스트에서 버티면 버틴 상태에 다른 건 공무원이 기준이 같은 리스크 것도 지난 사는 다윗의 자신의 발제 박시경 법사고 세경으로 우주 가는 어떤 가야를 법사지어서 다윗의 일주일에 한 것과 같은 길을 리스나를 지키고 열었다. 어쩌면 일주일 우주 지켜 다른 수석까지 한 박사 어렵다 이러고 배가 다른 어떤 일들이 지켜줘. 네, 감사합니다. 암몬 자손의 왕 나하스라고 하는 사람이 죽었죠. Амоны хүүгүүдийн хаан Нахаш гэж хүн өгсөн байгаа. 나하스의 아들이 아버지의 뒤를 이어서 왕이 되었는데요. 이름이 2절에 보니까 한운이죠. Тэгээд Нахоны хүү өв залгамжлан хаан болсон байгаа. Хүүгийн болохоор Ханун гэж 2-р ишлэл дээр гарч байна. 근데 이 암몬 자손의 왕 나하스가 다윗에게 잘해준 것 같아요. Нахаш Амоны хүү Нахаш нь Давидэд сайн хандаж байсан юм шиг байгаа юм. 다윗이 사울 왕을 피해서 도망 다닐 때 다윗이 사울 왕 때문에 피해서 도망 많이 다녔잖아요. 그때 이 나하스 왕이 다윗을 이렇게 많이 도와준 것 같습니다. Давид Саулаас маш их зүхтаж явж байсан. Яг тэр үед нь энэ Нахаш Давидэд тусалж байсан. 그래서 이제 나하스 왕이 죽었다는 소식을 듣고 신하들을 보냈어요. 신하들을 조문이라 그러죠. 누가 죽게 되면은 이제 장례식장에 이제 조문 가는 거 있잖아요. 신하들을 암몬 왕이 죽었으니까 다윗 왕 대신 신하들을 조문으로 보냈습니다. Тэгээд Давид хаан тэр Амоны хаан нас барсан учраас тэр хүмүүсүүдийг нь тайтгаруулахаар өөрийнхөө элчнэрийг илгээсэн. 어느 씨 어디 갔어요? Онон хайчваа гэж. 예, 조문을 보냈는데 거기서 이제 문제가 생긴 겁니다. Тэгээд элчнэраа илгээсэн. Тэгтэл тэнд
асуудал үүссэн. 3절에 보니까 그 암몬 자손의 장관들이 자기 왕 한운에게 뭐라고 말했냐면 다윗이 왕의 부친을 존경해서 조문 사절을 보낸 것이라고 생각하십니까? 그게 아니다 이거죠. 그 땅을 예. 거기까지 좀 얘기 좀 해주세요. Тэгэд Амоны хөвгүүдийн ноёд нь одоо нахашийн хүүд юу ч хэлсэн гэхээр Давид чиний эцгийг хүндэлж байгаа гэж чи бодож байна уу? 이 땅을 엿보고 탐지해서 함락시키려고 신하들을 보냈는데 말하자면 신하들이 스파이라는 거죠. 예. 조문 사절이 아니라 우리 땅을 염탐하러 온 거다. 스파이다. Тэгээд тэдний Давидын түшинд нь энэ газрыг судалж устгахаар тагнахаар ирсэн тагнуулч та. 스파이를 뭐라 그래요? 몽골 말로는. Тагнуулч. 타그노치? 네. 간첩? 아, 그런 뜻인가? 간첩? 스파이. 네. тагнуулч. 타그노치. 그래서 이제 오해한 거죠. 오해를 해가지고 한운 왕이 다윗의 신하들을 붙잡아다가 그들의 수염을 깎고 그들의 옷을 엉덩이 중간까지 잘라가지고 쫓아보냈어요. Тэгээд Ханун тэгж буруугаар ойлгоод Давидын түшмдийг барьж аваад сахлыг нь хусаад хувцсыг нь өгзөгнийхэн хаваар бүр голоор нь тайраад буцаагаад явуулсан ба хөөгөө явуулсан байна. 이거는 외교죠, 외교. 이 나라와 이 나라 사이에 국가 간의 그 외교인데요. 외교에서 이제 문제가 생긴 겁니다. За энэ бол хоёр улс хоорондын гадаад харилцаа шүү дээ тий. Тэгтэл энэ гадаад харилцаанд нь асуудал үүссэн. 그 사람들이 다윗 왕에게 이 사건을 보고했습니다. 네? 다윗 왕에게 사람 이 사건에 대해서 보고했어요. 보고했습니다. 네네. Тэгээд Давидэд яг энэ нөхцөл байдлын талаар мэдгдсэн байгаа. мэдгдэл хийсэн. 그러니까 5절에 다윗이 그 신하들에게 수염이 자랄 때까지 여리고에 머물다가 돌아오라고 이렇게 말해줬습니다. 5 дугаар ишлэлдэр Давид хүмүүсээ илгээ нөгөө түшмэдтэй сахал ургаж та нарын сахал ургаж гүйцэх хүртэл ерийнход үлдээд дараа нь буцаж ирээрэй гэсэн байгаа. 이 사건을 왜 성경에다 기록해놨을까요? Тэгэд энэ явдлыг яагаад Библиэлд бичиж тэмдэглэсэн болоо? 여기에는 하나님께서 저희들에게 몇 가지 사실을 알려주고 계십니다. Энэ нөхцөл байдлаас бурхан биднэрт нэг хэдэн зүйлийг зааж сургаж байгаа юм аа. 2절에 있는 것처럼 다윗은 자기가 과거에 그 신세를 진 자기에게 은혜를 베풀어 준 나하스에 대해서 감사하게 생각하고 그 장례식에 자기의 신하들을 보낸 거죠. 2 дугаар ишлэлийг харах юм бол Давид өөрт нь урд нь инрэл үзүүлсэн тэр нахашд хүндэтгэл нахашийн ажил явдалд хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор инрэл хайраа талархах сэтгэлээ одоо илэрхийлсэн. 우리도 그 살다 보면은 여러 사람들에게 그 어려울 때 도움을 받고 또 은혜를 입는 경우가 있죠.
За бидний хувьд ч мөн ялгаагүй хүнд хэцүү байх үед хүн нэг бүр хүнд хэцүү байхдаа хин нэгнээс тусламж авах үе байдаг аа. 역대하 24장에 보면요. Шаштрын дэд 24-р бүлэг дээр 요아스 왕이 나오죠. 요아스. Яхоз хаан гардаг байгаа. 요아스. Йош хаан гарч байгаа. Йош. 역대하 24장에 요아스 왕이 나오는데요. 7살에 왕이 되었어요. Шаштрын дэд 24-р бүлэг дээр Йош хаан гардаг. Тэгээ Йош хаан 7 настайдаа хаан болсон. 그런데 7살이 될 때까지 자기를 지켜주고 보호해준 제사장 여호야다가 있었습니다. 여호야다. Тэгээ түүнийг 7 нас хүртэл нь өсгөж халамжилж тордож байсан Йехояда гэж ахлах тахилж байсан байгаа. 역대하 24장 한번 보시겠어요? 역대하 네. 24장. Шаштрын дэд 24-р бүлгийг харъя. 역대하 24장 1절과 2절. 예. 24-ийн 1-2. 잉크바야르 씨. Энэ хоёр хичээ. 예. 역대하 24장 1절과 2절 좀 읽어 주시겠어요? 24-ийн 1-2-ыг уншаад өгөөрэй. За. Йош хаанаар өргөмжлөгдөхдөө 7 настай байсан бөгөөд тэрээр Иерусалимд 40 жил хаанчилжээ. Түүний эхийг Бершабагаас гаралтай Зебия гэдэг байв. Дахиж Йеходагийн бүх өдрүүдийн турш Йош 네네네. 그래서 дахиж Йеходагийн бүх өдрийн турш Йош эзний мэлмид зөв зүйтэйг үйлдэв. 예. Амен. 예. 아멘. 그 제사장 여호야다가 살아 있는 동안에 그 나라를 잘 다스렸습니다. Тахилч Йехоядагийн амьд байх бүх өдрүүдийн турш зөвийг үйлдсэн гэсэн байна. 여호야다가 그 믿음으로 잘 지도해 준 거죠. 어린 왕을 잘 지도해 줬습니다. Тэгээ Йехояда тэр бяцхан хааныг итгэлээр сайн зөв удирдсан байна. 하나님 말씀을 잘 가르쳐 주고 또 믿음으로 나라를 다스릴 수 있도록 좋은 인도자가 되어 줬어요. Бурхны үгээр энэ улс орноо хэрхэн удирдах талаар сайн зөвөр зааж сургасан байна. 근데 그 여호야다 제사장 여호야다가 죽은 다음에 요아스가 사람이 변했어요. Тахилч Йехояда нас барсны дараа Йош хаан өөрчлөгдсөн байна. 우상을 섬기고 하나님 명령을 순종하지 않았습니다. Хиймэл шүтээнд мөргөж Бурхны тушаалд дуулуургүй байсан. 그리고 자기를 그 왕으로 세워준 그 제사장 여호야다의 아들 선지자 스가랴가 있었어요. 24장 20절. 24장 20절 좀 한번 읽어 주시겠어요? 멘데바야르 씨? Минь баяр хичээ 24-ийн 20-ыг нэг уншаад өгөөч. 24장 20절. 24-ийн 20. Минь баяр хичээ 24-ийн 20. 역대하. Шаштрын дэд 24-ийн 20. 마이크도 켜시고. 됐어요. 자, 24 하루. 24-ийн 20. 그렇게 보상해서
나갔다고 그 나가놨던 거지. 그걸 안 뽑는 게 저서 무슨 아이가 다음에 나가 그래서 시작하고 이거 주시면 왜 이거 시간 다나 거기 주시고 지금 다나 그리고 어서 저 들어와서 다나고 선물하고 아니고요. 아멘. 21절도 읽어보세요. 아, 21절. 21-ыг бас уншаад өггөнэ. 그거 너무 돈이 있어 거의 하는 시작하 무슨 얼굴이 하참 돈으로 힘 줘서 싶어. 네. 그 여호야다의 아들 스가랴가 요아스 왕을 책망했어요. 그렇게 하면 안 된다 말해줬습니다. Тэгээд Йехоядагийн хүү Захария Йош хааныг зэмлсэн. Ийм байж болохгүй. 하나님 명령 거역하면 안 된다. Бурхны тушаалыг зөрчиж болохгүй. 여호와를 버리면 안 된다. Яхова Бурхныг хайж болохгүй. 말했는데 왕이 그 스가랴를 돌로 쳐 죽였습니다. гэж хэлсэн. Тэгтэл хаан Захариаг барьж аваад чулуудад алчихсан байгаа. 그래서 그 24장 22절에 보면 요아스가 여호야다가 자기에게 베푼 인애를 기억하지 않고 그의 아들을 죽였다고 성경에 기록하셨어요. Тэгээд 24-ийн 22 дугаар ишлэлдэр Йехоядагийн өөрт нь үзүүлж байсан инэрлийг Йош хаан дурсан саналгүй гэж бичигдсэн байна. 그래서 결국 하나님께서 요아스를 징계하셨습니다. Тэгээд эцэст нь Йошиг Бурхан шийтгдэгэ. 열왕기상 12장에 가면 또 다른 그 내용이 나오는데요. 열왕기상 12장. За мөн Шаштрын дээд 12 дугаар бүлэг дээр 솔로몬 왕의 아들인 르호보암이 나오죠. Соломон хааны хүү Рехобоам гардаг. 르호보암에게 백성들이 와서 이런 몇 가지 요구하는 것이 있었습니다. 노명 씨. 예, 여보세요? 잘 들리세요? 제 컴퓨터가 문제가 있는 거예요? 들어왔습니다. За эргээд ороод ирлээ. 그 역대 열왕기상 12장에 보면 르호보암 왕이 나오죠. Хаадын дээд 12 дугаар бүлэг дээр Рехобоам гарч байгаа. 솔로몬의 아들입니다. Соломоны хүү. 솔로몬의 아들이면은 정치를 잘할 것 같잖아요. Соломоны хүү болохоор ер нь улс төр сайн удирдах юм шиг санагдаж байгаа биз дээ. 백성들이 와서 몇 가지 요구하는 게 있었습니다. Тэгэд ард иргэд нь хідэн зүйлийг хүсдэг байгаа. 왕의 아버지께서 우리에게 멍에를 무겁게 하셨다. 그 무거운 멍에를 좀 가볍게 해달라. Тэгээд 그 хаан 4절에 таны эцэг бидний буулгыг хүнд болгосон. Тэгээд харин одоо энэ буулгыг жоохон хөнгөн болгоод өгөөч ээ. Дөрөвдүгээр ишлэл дээр байгаа. 멍에가 뭘까요?
За тэр буулга гэж яг юу вэ? 여러 가지 세금 내는 거라든지 있죠. 세금이라든지 또 힘든 부역 사제 그 12장 4절에 보면 힘든 부역도 있었죠. Тэгээд буулга гэж яг юу хийсэн бэ гэхээр тэр алав татвар хүнд бэрх 부역 부역. 12장 4절에 보면은 12-ийн 4 дээр 뭐라고 돼 있어요? 힘든 부역. бэрх алав татвар гэж байгаа. 무슨 뜻인가요? 몽골 말은? 세금 세금 또 다른 뜻은 없어요. 힘든 부역은 뭐 이렇게 일 시키는 건데 나라에서 여기 세금에 대한 것만 나와 있는 것 같아요. 여하튼 그 백성들에게 무거운 그 짐을 지워 무거운 짐을 아라일인 지었어요. 누르? 예? 무거운 짐을 지었어요. 하딘 넷 아라일인 누르. 그러니까 그 르호보암이 자기 아버지 때 그 신하들이었던 늙은 신하들에게 물어봤습니다. Тэгээд Рехобам хаан эцгийнх нь үед хаанчлалын үед зөвлөх байсан ахмадуудтай зөвлөлдсөн байгаа. 그 늙은 신하들이 세 가지 방법을 알려줬어요. Тэгээд тэр ахмадууд түүнд 3 зүйлийг хэлсэн. 첫째는 뭐냐? 7절에 있는데요. 12장 열왕기상 12장 7절에 첫째는 백성들의 종이 되십시오. 그랬어요. Тэгээд 12-ийн 7 дээр гарч байгаа. Нэгдүгээрт та энэ ард иргэдийн боолн болох хэрэгтэй. 두 번째는 백성들을 잘 섬기십시오. хоёрт нь та ард түмэндээ үйлчлэх хэрэгтэй. 세 번째는 백성들에게 선한 말로, 부드러운 말로 이렇게 말해 주십시오. 그렇게 충고해 줬어요. Тэгээд гурав дахь нь юу гэсэн гэхээр ард иргэдтэй ээлдэг зөөлөн үгийг хэлээрээ гэж зөвлөсөн байгаа хаанд. 이게 늙은 신하들이 그 왕에게 말해 준 겁니다. Тэгээд ахмадууд тэр аавынх нь үед үйлчилжсэн ахмадууд одоо тэр хаанд ингэж хэлээрээ ийм гэж ингэж зөвлөсөн байгаа. 르호보암이 말 들었나요? Рехобам тэдний үгийг сонссон уу? 말 안 들었습니다. Үгийг сонсоогүй. 그 자기와 함께 자라난 젊은 신하들에게 물었어요. Тэгээд өөртөө хамт өссөн залуучуудтай зөвлөлдсөн байгаа. 그리고 젊은 신하들이 말해 주는 대로 행동했습니다. Тэгээд тэр залуучуудын хэлсний дагуу үйлддэг. 그래서 나라가 쪼개져 버렸어요. Тэгээд улс нь хуваагдсан. 이스라엘 12지파가 10지파와 2지파로 나뉘어졌어요. Израилийн 12 овог 2 хуваагдаад 10 овгоороо нэг болоод 2 овог нь тусдаа нэг болоод хуваагддаг. 그래서 10지파는 북쪽 이스라엘이 되고 2지파는 남쪽 유다가 되었습니다. Тэгээ 10 овог нь хойд Израиль, 2 овог нь өмнөд Юда гэж хуваагдсан байгаа. 늙은 신하들의 말을 듣는 것이 르호보암은 그 은혜를 갚는 거예요. Тэгээд Ахмад тэр зөвлөгчдийн үгийг сонсох нь тэр
инэрлийг илүү харуулж байгаа юм аа. 자기가 아무리 잘하는 것 같아도 그 다른 사람들의 말을 잘 들어야 됩니다. Тэгээд яг өөрөө хичнээн сайн гэж бодсон ч гэсэн бусдын үгийг бас сайн сонсдог байх хэрэгтэй. 성도들은 그 교회의 인도자의 말을 잘 들어야 돼요. Чуулганы итгэгч нар чуулганы удирдагчийн үгийг сонсох хэрэгтэй. 그 하나님께서 교회에 세운 그 인도자가 있거든요. Тэгээ бурхны босгосон чуулганы удирдагч байгаа. 그 인도를 받지 않게 되면 잘 안 됩니다. Тэгээ түүний удирдлагыг хүлээж авахгүй гэх юм бол сайн биш байгаа. 그리고 은혜를 갚는 저희가 돼야 돼요. Тэгээд тэр инэрлийг эргүүлж хариулдаг нэгэн болох хэрэгтэй. 역대하 32장에 보면 히스기야 왕이 나오는데요. 역대하 32장에 Шаштрын дэд 31-р бүлэг дээр Хизкия хаан гардаг. 24절과 25절에 보면 24절 25절에 역대하예요. 역대하 32장 24절 25절 언흥 씨? Шаштрын дэд 32-ын 24 25. Онын хичээ Шаштрын дэд 32-ын 24 25. Тэр өдрүүдэд Изекэл өглөө төвчтэй болжээ. Тэрээр эзэн залбирсан эзэн түүнд айлдаж тэмдэг өгөв. Харин Хизкия хүлээнж авсан ашгаасаа буцаад өгсөнгүй. Учир нь түүний зүрх бардан болжээ. Иймээс уур хэлэн түүний дотор болон Юудэ Иерусалим дээр буу. Харин Изекия болон Иерусалимын орсон суугчид зүрхнийхээ бардамлыг номхруулсан учраас эзний уур хэлэн тэдний дээр Изекигийн буусангүй. 네, 됐습니다. 감사합니다. 그 히스기야가 병들어 죽게 되었죠. Хизкия өглөөт өвчтэй болсон. 네, 히스기야가 하나님께 기도했습니다. Тэгээ бурхны өмнө залбирдаг байгаа. 회개하고 하나님께 간절히 기도했어요. Тэгээд бурханд гимшин хичээнгүйлэн залбирсан. 무슨 기도했을까요? Юу гэж залбирсан болоо? 병들어 죽게 생겼어요. Өвчтэй бүр өөхөх 하나님께 дээрээ тулсан байгаа. 살려달라고 기도한 거예요. Тэгэд амьдруулж өгөөч. 하나님께서 어떻게 하셨죠? Тэгээ бурхан яадаг вүлээ? 15년 더 살 수 있도록 해주셨죠. 15 жил дахиж амьдрах боломж олгодгоо. 병을 고쳐주셨어요. Өвчний нэгээс 병만 고쳐준 게 아니라 나라도 아주 그 부강한 나라가 되도록 도와주셨습니다. өвчний нэггээгээ зогсолгүй тэр улсыг нь хүртэл хөгжин дээшлүүлдэг байгаа. 그런데 오늘 여기 역대하 32장 24절과 25절에 보니까 히스기야가 마음이 교만해졌다 그랬어요. Тэгээ саяхан харсан Шаштрын дэд 32-ын 24 25 дахь ишлэлээр харах юм бол Хизкия бардан болсон гэж байгаа. 그리고 자신에게 주어진 은혜에 보답하지 아니하였다 그랬습니다.
Тэгээ өөрт хүлээн авсан ашгаасаа буцааж өгсөнгүй гэж байгаа. 히스기야는 그 믿음이 좋은 왕입니다. Хизкия бол итгэл сайн тийм хаан байсан. 믿음이 좋은 사람도 교만해질 수 있죠. Тэгэд итгэл сайтай гээд итгэл сайтай байсан ч бас бардам болж болдгоо. 아니, 믿음이 좋은 사람이에요. Үнэхээр итгэл сайтай хүн. 그런데 교만해지면 하나님께서 버리십니다. Тэгээ бардам болох юм бол бурхан хайдаг, орхидог байгаа. 지옥 보내신다는 게 아니라 하나님께서 더 이상 그 사람을 사용하지 않으세요. Тэгээд энэ там руу явуулнаа гэж байгаа юм биш ээ. Харин дахиж өөрийнхөө ажилд ашиглахгүй гэсэн үг. 또 그 사람에게 베풀어 주신 능력, 은혜 이를 걷어가세요. Тэгээд тухайн хүнд өгсөн ивэл хүч чадлаа буцааж авдаг байгаа. 다윗이 암몬 자손의 왕 나하스에게 은혜를 갚는 것은 잘한 거죠. Давид Амоны хүү Нахашт хайр инэрлээ үзүүлж байгаа нь сайн байна. 그거는 다윗이 아주 잘한 겁니다. Давид маш сайн зүйл хийсэн. 그런데 그 나하스의 아들 한운이라고 하는 사람은 어리석은 사람입니다. Гэхдээ Нахашийн хүү Ханон гэж нөхөр их мулгуу нөхөр байна. 깊이 그 생각해 보지 않고 잘 알아보지 않고 다윗의 신하들에게 아주 그 외교적으로는 할 수 없는 일을 저지른 거죠. Тэгэд сайн нухацтай тунгааж бодолгүй, эргэж харж судлалгүй Давидын төшмөдөд тэр гадаад харилцаа, улс хоорондын гадаад харилцаанд байж боломгүй үйлдэлийг хийсэн. 다윗이 그 자기 신하들에게 여리고에 머물렀다가 들어오라고 한 이유는 뭔가요? Тэгээд Давид төшмөдүүдтэй Ероход байж байгаад эргэж ирээрэй гэсэн шалтгаан нь юу байсан бэ? 첫째는 그 신하들이 백성들 앞에 수치가 드러나지 않게 해준 겁니다. За нэгдүгээрт нь тэр төшмөдүүд ард иргэдтэй ичгэр болохгүй, ичгэртэй байдалд орохгүй 두 번째는 байгаа. 백성들이 그 다윗의 신하들에게 저지른 일을 보고 그 분노하지 않도록 한 겁니다. 백성들이 그 자기 그 다윗의 신하들이 그런 망신을 당하고 온 것을 보면은 화나지 않겠어요? 분노하지 않게 한 겁니다. За хоёрт нь тэр Давидын ард иргэд тэр төшмөдүүдэд хэрхэн хандсан байгааг хараад өөр хэлэнд автахгүй байхын тулд хийсэн үг байгаа. 그런데 그 6절부터 보면 또 다른 내용이 또 기록되어져 있어요. 6절부터 9절까지 한번 읽어주시겠어요? 우리 잉커바야르 씨. За 6절부터 6-аас эхлээд өөр агуулга гарч байгаа. Тэгээд 6-аас 9-р ишлэл хүртэл уншаад өгөөч инх баяраа. Аммоны хөвгүүд Давидд жигшигдэх болсноо хараад Ханун болон Аммоны хөвгүүд өөрсдөө тэрэг ба морт цэргүүдийг Месопотам, Арам Мака болон Зобагаас хүслэн авахар
мянган талант мөнгийг илгээв. Тэд өөрсдөдөө 32,000 тэрэг Макагийн хаан болон түүний хүмүүсийг хөслөн авсанд тэд ирж Медебагийн өмнө хуарагнан буув. Аммоны хөвгүүд ч хотуудаасаа хуран цуглаж дайтахаар ирэв. Давид үүнийг сонсоод Йоабыг хамаг цэргүүд болох хүчит эрстэйгээ илгээв. Аммоны хөвгүүд гарч ирэн хотын үүдэн дээр тулалдааны жагсаалаар жагссан бөгөөд ирсэн хаадч задгай талд тусдаа байцгаав. 네. Амен. 한운이 이 일 처리를 잘못한다는 것을 알 수 있죠. За Ханун ажлын үр дүнгээ буруу гаргасан байгааг энэчээс харж болж байна. 아니 자기가 잘못했는데 자기가 전쟁을 준비했어요. 그 өөрөө буруу зүйл хийчихэд өөрөө дайнд бэлдсэн байна. Бэлдэж байна. 다윗이 자기를 쳐들어올까 봐 두려워했습니다. Давид өөрийг нь довтлон ирэх вэ гэж айсан байгаа. 한운이 어떻게 했어야 될까요? Ханун юу хийсэн байх ёстой байсан бэ? 다윗에게 사과했어야죠. 잘못했습니다. 해야죠. Давидаас уучлал гуйсан байх ёстой байсан. Миний буруу гэж. 제가 буруу юм гэлээ. 제가 그만 오해를 했습니다. Би буруу ойлгосон байна. 우리가 오해할 수 있잖아요. буруу ойлгож болно шүү дээ, тий? 어떤 일을 결정할 때 또 어떤 일을 하기 전에 정확하게 그 일을 알아봐야 됩니다. Ямар нэгэн зүйлд шийдвэр гаргахдаа, ямар нэгэн ажлыг хийхдээ сайн эргэн харж тунгаан бодох хэрэгтэй. 알아보지 않고 어떤 사람은 막 화를 내는 사람이 있습니다. Нөхцөл байдлыг нь харахгүйгээр уурладаг хүмүүсүүд байдаг. 여러분들은 그렇게 하지 않으세요? Та бүхэн ямар вэ? 사실관계를 알아보지 않고 화를 내거나 급하게 일을 처리하면 안 됩니다. Яг нөхцөл байдлыг ямар байгааг нь мэдхээс өмнө ууртай тийм аргаар шийдвэр гаргаж болохгүй. 여러분들 기도 많이 하시죠? Та бүхэн сайн залбирцгаадаг үсттэй. 기도하고 또 묵상하는 생활이 있죠. 묵상은 기도하고 다른 말이죠. 몽골 말에도 묵상이 따로 있죠. 예, 따로 있어요. 기도하고 묵상을 하는데 가장 그 방해를 하는 게 뭔가요? За, залбирлаас гадна Бурхны үгийг тунгаан бодох гэж байгаа тийм. Тэгээд энэ залбирал тунгаан бод хоёр ч ер нь өөр зүйл шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд залбирах болон тунгаан бодох, үгийг тунгаан бодоход саад болдог зүйл юу вэ? 우리가 기도를 많이 하면 하나님께서 지혜도 주시고 또 그 일을 믿음으로 잘 처리할 수 있도록 도와주십니다. Бид нэр залбирах тусам тэр ажлыг зөв хийж зөв үр дүн гаргахад Бурхан тусалдаг. 여러분 어디 가서 기도하세요? Та бүхэн залбирахдаа хаана очиж залбирдаг вэ? 울란바타르에서는 저기 초원에 가서 기도하기 좀 힘드시겠는데?
За Улаанбаатарт байгаа хүмүүс тал нутагт очиж залбирах жоохон хэцүү байж магадгүй юу? 근데 그 초원이 가까이 있으면 초원에 나가서 기도하면 참 좋을 것 같아요. Тэгээ сайхан тийм тал нутаг тийм ойрхон болвол тийм газар очиж залбирах бол илүү сайхан байхаа. 여러분은 또 저하고 생각이 다를 수도 있죠. 네. Тэгээ та бүхний бодол миний бодлоос өөр байж 아, магадгүй. 초원에 나가서 기도하면은 시끄러워서 기도 못 한다고 생각할 수도 있습니다. За тэр тал хээр газар очиж залбирна гэдэг ч хэцүү дээ гэж бодож байгаа хүн байж болох юм аа. 기도와 묵상을 방해하는 세 가지가 있습니다. Тэгээд залбирал болон үгийг тунгаан бодоход саад болдог 3 зүйл байдаг. 첫째는 뭘까요? За эхнийх нь юу вэ? 여러분 기도하실 때 제일 방해하는 게 뭐라고 생각하세요? 첫째, Та бүхний залбиралд хамгийн их саад болдог зүйл юу гэж бодож байна? Эхнийх нь 첫째는 그 복잡한 마음입니다. 복잡한 마음. эхнийх нь тийм маш ямар сэтгэл гэх вэ? 혼잡한 마음이라고 해야 되는데 좀 쉬운 말로 복잡한 마음이에요. Маш их бодолтой асуудалтай зүрх сэтгэл. 제대로 통역이 된 거죠? 예. 두 번째는 조급한 마음이에요. 조급한 마음. 이거 빨리 돼야 된다. 빨리 해결해야 된다. 그 조급한 마음, 급한. 예. 예. Тэгээ хоёрт нь болохоор яаруу сэтгэл. 이거 빨리 해결해야 된다. Хурдхан шиг ингээ хийчих юмсан. 이게 빨리 이루어져야 된다. Хурдан биелчээсэ. 조급한 마음을 버려야 됩니다. Ийм яаруу сэтгэлээ орхих хэрэгтэй, хаях хэрэгтэй. 하나님께 맡기셔야 돼요. Бурханд даатгах хэрэгтэй. 세 번째는 시끄러운 겁니다. 시끄러운 거. За хоёр дахь нь их дуу чимээ. 예. 실제로 시끄러울 수도 있고 마음 속에 시끄러울 수도 있어요. За энэ их дуу чимээ гэдэг нь юу гэхээр яг бодиттой орчин нөхцөл их дуу чимээтэй байдалч байж болно. Эсвэл энэ зүрх сэтгэл нь бас их тийм дуу чимээтэй байж болно. 조용한 곳에 있는데 기도하려고 눈만 감으면 갑자기 막 온갖 소리가 다 들릴 수 있어요. За уг нь бол ингээд чимээгүй тайван орчинд залбирч байгаа. Тэгтэл ийм зүрх сэтгэл нь бүр ийм дуу чимээгээр дүүрсэн бүр. 기도하려고 눈 감으면 막 시끄러운 소리가 막 온갖 시끄러운 소리가 다 들리는 거예요. Яг залбирах гал нүдэн хайсан чи бүр 9 шидийн тийм хэрэгтэй хэрэггүй дуу чимээ сонсогдол. 눈 뜨면 아무렇지도 않은데. Гэхдээ нүдэн нэгэ харах юм бол ямар ч зүйл байхгүй. 여러분 그렇지 않으세요? Та бүхэн тийм үе байдаггүй гэж юу? 기도를 방해하는 세 가지. 첫째는 뭐라 그랬습니까? За залбиралд цаад болдог 3 зүйл юу гэсэн бэ? 복잡한 거. 복잡한 마음. Ярвигтай сэтгэл. 두 번째는 조급한 마음. Хоёрт нь яаруу сэтгэл. 세 번째는 시끄러움. Гурав дахь нь дуу чимээ. 이게 있으면 기도를 못 해요. Гуравт нь дуу чимээтэй байдал. Тэг яг ийм 3 зүйл байхад залбирах боломжгүй байдаг. 그럼 어떻게 해결해야 되는가? За тэгвэл ямар шийдвэр гаргах ёстой вэ?
기도로 해야지 제대로 해결받을 수 있어요. залбирч байж иж яг зөв гимшил гардаг юм аа. 시간을 많이 드려야 됩니다. 기도 시간을 많이 드려야 돼요. Тэгээ яах ёстой вэ гэхээр залбиралдаа цаг зориулах хэрэгтэй, цаг гаргах хэрэгтэй. 30분, 30 минут, 1시간, 1 цаг, 2시간 2 цаг 가만히 그 자리에 앉아 있어야 돼요. чимээгүй яг тэр нэг газараа байх хэрэгтэй. Сууж залбирах хэрэгтэй. 움직이면 안 되고 Хөдөлж болохгүй. 가만히 그 자리에 견디고 있어야 돼요. Ингээд чимээгүй яг тэр байдалтай өөр ингээд төвчээртэй байх хэрэгтэй. 그러면 점점 조용해집니다. Тэгэх юм бол баг багаар бүр чимээгүй болдгоо. 시간이 한 1시간 좀 지나면 조용한 곳을 이제 만나게 돼요. Цаг орчим өнгөрөх юм бол бүр тийм чимээгүй орчин ордог. 마태복음 6장에서는 하나님께서 계신 곳이 어디라 그랬습니까? Матай 6 дугаар бүлэг дээр Бурхны оршдог газар хаана байдаг вэ гэж хэлсэн бэ? 은밀한 곳에 계시는 내 하나님께서 들으신다 그러셨죠. 마태복음 6장 6절에 Матай 6-гийн 6 дээр гардаг. Нууцаар оршигч эцэг гэж гардаг. 하나님은 은밀한 곳에 계세요. Бурхан бол тийм нууцаар оршиж байдаг юм аа. Дотоод өрөөнд байдгаа гэсэн. 은밀한 곳을 찾아서 거기서 기도해야 됩니다. Тэр дотоод өрөөгөө хайж олоод Бурханд залбирах хэрэгтэй. 그래야지 이 실수를 하지 않게 됩니다. Тэгэх юм бол алдаа гаргадгүй. 근데 이 한운이라고 하는 사람은 믿음이 없는 사람이죠. Гэхдээ түрүүн харсан Ханон гэж хүн итгэлгүй хүн байгаа. 은 1000달란트를 아람 나라임과 아람 마가와 소바에게 보내어 가지고 병거와 기마병을 싹내었다고 6절에 말씀하셨죠. 1000 мөнгөн талантаар Арама болон Зопагаас морьт цэргүүдийг хөлсөсөн гэсэн байна. 은 1000달란트면 얼마나 될까요? Тэгээ 1000 мөнгөн талант гэж хэр хэмжээтэй байх болоо? 한 달란트가 34kg이에요. За нэг талант нь болохоор 34 34kg. 34 кг-тай тэнцдэг. 1000달란트면 얼마인가요? За тэгвэл 1000 талант хэд вэ? 은 34톤. 34 тонн мөнгө. 3400kg. 아니다. 34,000kg. 네. 34,000 кг буюу 34 тонн мөнгө болох нэ. 아니 다윗에게 와가지고 잘못했습니다. 제가 오해해가지고 그만 큰 실수를 했습니다. 용서해 주십시오. 그렇게 해야 되는 거 아닌가요?
Үгүй эн чинь Ханун хаан Давид руу очоод би буруу ойлгосон байна. Би буруу зүйл хийжээ. Намайг өршөөгөөрэй гэж уучлал гуйх ёстой байсан биш үү? 다윗과 전쟁을 하려고 나왔어요. Гэтэл харин Давидтай тулалдах гад бүр гарч ирж байна. 그러니까 다윗이 듣고 8절에 보니까 군대 장군 요압하고 용사들 또 모든 군대를 보냈습니다. Тэгээ 8 дугаар ишлэл дээр Давид Йоаб болон хүчрэг ирчүүдээ бүх цэргүүдээ илгээсэн. 그 전쟁이 벌어진 거예요. Тэгээ ингээд дайн эхэлж байна. 원인이 뭐죠? Тэр шалтгаан нь юу байсан бэ? 그 장례식장에 다윗의 신하들 보내가지고 사건이 벌어진 거 아닙니까? Тэгээ тэр ажил явдал дээр Давид өөрийнхөө түшмдүүдийг илгээсэн. Тэгээд тэнд асуудал үүссэн байгаа. 작은 문제 때문에 전쟁이 벌어질 수 있어요. Жижигхэн асуудлаас болоод дайн үүсч болно. 교회에도 작은 문제가 교회에 큰 시험을 일으킬 수 있습니다. Цуглаанд ч мөн ялгаагүй өчүүхэн асуудал маш том сорилтыг бий болгодог. 그래서 하나님의 일을 하는 사람은 이 말을 조심해야 됩니다. Тиймээс Бурханы ажилчид үгэндээ болгоомжлох хэрэгтэй. 특별히 화를 내시면 안 돼요. Тэгээ бүр ялангуяа уурлаж болохгүй. 소리를 지르면 안 됩니다. Хашгирч болохгүй. 교인들에게 막 소리 지르는 목사가 있다. 교회가 잘 될까요? За итгэгч нартай mag хашгираал ярьдаг тийм пастор тэгэх юм бол тэр цуглаан өсгөө. 교인들 앞에서 막 짜증내면 안 됩니다. Итгэгч нарынхаа өмнө уурлаж болохгүй. 교인들 앞에 짜증내는 하나님의 종이 있다. 교회 잘 되겠어요? Итгэгч нартай уурладаг удирдагч. Тэгвэл тийм цуглаан өсөн дэвжгүй. 또 우리 여자분들도 계시는데 교인들에게 신경질을 부린다. 신경질하고 짜증은 다르죠. 몽골 말에도 신경질하고 짜증은 다르죠. 신경질. 신경질 보세요. 있어요? 제가 가지고 있는 사전에는 없는데 인터넷으로 쳐볼게요. 신경질. 나왔어요? 예, 나왔어요. 뭐예요? 초홀떡. 짜증내는 거 다 짜증하고 다르죠. 좀 비슷하지 않을까요? 한국말에는 짜증내는 거하고 신경질은 다르거든요. 신경질 부리는 사람이 있어요, 교인들에게. Тэгээд сая пастор юу гэсэн бэ гэхээр эмэгтэйчүүд ер нь олон байгаа чуулганд. Тэгээд итгэгч нартай их уурлаж цухалддаг тийм итгэгч нар байдгаа. 하여튼 교인들 앞에서
흠 잡히는 일이 없어야 됩니다. Ямар ч тач итгэгч нар та удирдагчид 뭐라고 하지? 흠 잡히는 일, 약점 잡히는 일이 없어야 된다. Өөсөвтэй байж болохгүй. 작은 문제가 큰 문제가 될 수도 있다는 것을 알고 있어야 됩니다. Тэгээ өчүүхэн тэр асуудал маш том асуудал болж хувирдаг шүү гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 네. 우리 5분 쉬었다 갈까요? 5 минут завсарлаа. 그 10절부터 마지막 19절까지 좀 읽어보실까요? 우리 에르덴자 씨 좀 읽어주시겠어요? Эрдэнэ заяа хичээ 10-аас 10절부터 19절. 19 역대상 хүртэл уншдаг шээ. Шаштрын дэд 19-ийн 10-аас 19. Камер чинь хаагдчихлаа. Тулдааны хэрүүн инээ 역대상 19장 10절. Одоо зүгээр байна. очно. Зүгээр. Тулдааны хэрүүн инээ түүний урд ба асаад нь өрмөж байгааг Йоаб хараад Израилийн шилдэг зарим эрчүүдийг сонгон авч Арамчуудын эсрэг жагсаан байлгав. Харин мөчлөх хүмүүсийг өөрийн дүү Абишагийн гарт даасан бөгөөд тэрээр Амоны хүүгүүд эсрэг бидний жагсаан байлгав. Йоаб хэрвээ Арамчууд надаас илүү хүчтэй байвал чи надад туслах тун. Харин Амоны хүүгүүд чамаас илүү хүчтэй байвал би чамд туслана. Тууштай байсан ард түмнийхээ хийгээд охиныхаа хотуудын төлөө зоригтой байцгаана. Мехмедэ таатамсаа гэснээр эдийн үйлдэл болохгүй гэв. Ингээд Йоаб болон түүнтэй хамт байсан тэргүүд Арамчуудын өөдөө судалтаар ойртсон. Тэд түүний өмнөөс зүгтв. Амоны хүүгүүд Арамчуудын зүгтгийг хараад өөрсдөө ч мөн Йоабын дүү Абишагийн бас зүгтж хот руу оров. Тэгээд Йоаб Иерусалимд ирлээ. Арамчууд Израиль ялагдсанаа хараад элч нарыг илгэн Эфрат мөрний чанартай Арамчуудыг авчруулсан. Тэд Хададезарын тэргүүлж жанжин Шофагийн хамт эсгэжээ. Үүнийг Давид мэдсэн тэрээр хамаг Израилийн хамтсан Яарны тэргүүлж хүний эсрэг жагсав. Давид Арамчуудын эсрэг хөрвөлхаар жагсан. Арамчууд түүнтэй тулдав. Гэвч Арамчууд Израилаас зугтаасан бөгөөд Давид Арамчуудаас 7,000 цэрэг 40,000 явган цэргийг устгаж цэргийн хэнжин Шафакийг нь алав. Хададезерийн зарцнаар Израиль цохигдсноо хараад Давидтай инхийг тогтоон түүнд зарагдах болов. Ингээд Арамчууд Амоны хүүгүүдэд дахин туслах хүсэл зориггүй болжээ. 네. 이스라엘 군대 장군 요압이 군사들 이끌고 아람 사람들과 싸우기 위해서 나갔습니다. Израилийн цэргийн жанжин Йоаб цэргүүдээ удирдан Амоны эсрэг дайтахаар гарсан. 자기 요압의 아우도 군대 장군인데요. 아비세라고 하는 사람입니다. Тэгээ Йоабын дүү Абишай гэж бас жанжин байгаа. 다 유명한 군대 장군들인데요. За энэ хоёр хүн маш нэртэй цэргийн жанжид байгаа. 암몬 사람들과 싸우기 위해서 전장에 나가서 싸우는데요. Амончуудтай тулалтахаар дайтахаар дайн руу гарсан байна. 요압이 13절에 보니까 그런 말을 하죠. 강하여라. 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여
강하게 싸우자. 여호와께서 보시기에 선한 일을 행하실 것이다. 이렇게 말했습니다. Тэгэд Йоб ингэж хэлж байгаа 13 дугаар ишлэлдэр хүчрхэг байж өөрсдийн ард түмэн болон бидний бурхны хотуудын төлөө зоригтойгоор тулалцгаая. Мэлмид нь сайн зүйлийг эзэн үйлдэх болтугай гэж хэлсэн байгаа. 이건 참 그 믿음 있는 말이죠. Энэ бол итгэлтэй хүний үг байна, тийм ээ. 우리가 해야 할 일은 내가 해야 할 일은 반드시 해야 됩니다. Тэгээд би хийх ёстой зүйлээ заавал хийх хэрэгтэй. 내가 해야 할 일을 하지 않고 하나님께 도와달라고 하는 것은 그 바른 믿음이 아닙니다. Хийх ёстой зүйлээ хийхгүй ээжиж бурхнаас туслаач гэж гуйх нь бол буруу. 목사가 해야 할 일이 있고 또 성도가 해야 할 일이 있습니다. Пастрын хийх ёстой зүйл гэж би, мөн итгэгч нарын хийх ёстой зүйл гэж би. 남편이 해야 할 일이 있고 또 아내가 해야 할 일이 있죠. Нөхрийн хийх ёстой үүрэг, эхнэрийн хийх ёстой үүрэг гэж байгаа шүү дээ. 물론 또 자녀들이 마땅히 해야 할 일이 있잖아요. Мөн үр хүүхдүүдийн хийх ёстой зүйл гэж бас байгаа. 마땅히 해야 할 일을 하면서 하나님께 기도해야 됩니다. Яг өөрөө хийх ёстой зүйлээ хийгээд бурхнаас залбирах хэрэгтэй. 하나님께서 보시기에 선한 일을 행하실 것이다. 그랬습니다. Эзэн мэлмидээ сайн зүйлсийг нийцэн зүйлсийг үйлдэх болно. 야고보서 4장에 보면은 Яаков ном 4장 Яаков 4 15절에 4-ийн 15. 우리 담딘 씨 좀 읽어 보시겠어요? 누가요? 담딘 씨? 뭉크삭한 담딘 씨? Мөн сайхан хичээ. Та нэг уншаад өгөөч. 야고보 Яаков 4:15. 4장 15절 4:15. 마이크 켜시고 Микрофоноо нэгээд. Та нар харин оронд нь эзэн хүсвэл би амьд байж үүнийг болон түүнийг хийн гэж яар. 아멘. 네, 감사합니다. 그 야고보 4장 13절부터 이제 15절 내용인데요. 우리가 어디 가서 1년 동안 지내면서 장사해서 돈을 벌자 이렇게 말하는 사람들이 있다는 거예요. За Яаков 4-ийн 14-15 дээр гардаг. Тэгээ юу гэж байгаа гэхээр нэг тийшээ нэг жил явчаад худалдаа 8 хийчихэд ирье. 그런데 너희는 내일 일을 알지 못하고 너희 생명이 어떤 것인지도 알지 못한다. 이렇게 말씀하셨어요. Тэгээд та нар маргааш юу болохыг мэдэхгүй. Маргаашийн зүйлсийг та нар мэдэхгүй гэж айлцсан байгаа. 너희는 잠깐 보이다가 사라지는 안개와 같다. Та нар хэсэг зур үзэгдээд алга болох уур манан гэсэн байна. 13-14 дугаар ишлэл. Яаков 4:13-14. 그러니까 주께서 원하시면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 할 것이다. 이렇게 말해야 된다는 거예요. Тийм болохоор 15 хэрвээ эзэн хүсэх юм бол бид нар амьд байж үүнийг болон түүнийг хийнэ гэж ярих нь зохистой гэсэн байна. 우리는 기도할 때 하나님 이렇게 해주세요.
하나님 이걸 저한테 주십시오. 이렇게 기도하는 것은 사실은 많지 않다는 거죠. Тэгээ энэ юу гэсэн үг гэхээр бид нэр залбирахдаа бурхан минь та ингэж хийж өгөөч ээ. Та яг ийм болгож өгөөч ээ гэж залбирх нь зөв биш ээ гэсэн үг юм аа. 예수님께서는 어떻게 기도하셨나요? Есүс хэрхэн залбирч байсан бэ? 예수님께서 십자가를 지시기 전날 밤에 겟세마네 동산에서 간절히 기도하셨죠. Есүс загалмаад цовдлогдохын урд шөнө нь Гетсеман цэцэрлэгт бүр нулимс хичээнгүйлэн залбирсан байгаа. 뭐라고 기도하셨습니까? Юу гэж залбирдаг вүлээ? 이 잔이 내게서 지나가게 해 주시옵소서. Энэ аягийг надаас холдуулаач. 그 잔이 뭔가요? 잔. Тэр аяг гэж юу вэ? 잔은 십자가가 아닙니다. Тэр аяг нь загалмааг хэлээгүй. 십자가를 지지 않게 해 주시옵소서. 그거 아니다 이거죠. Загалмаа өөрөхгүй байлгаач. Ийм залбирал биш ээ. 잔은 고난의 잔을 말합니다. 고난의 잔. Тэр аяг нь тэр довлонгийн аягийг хэлж байгаамаа. 그거는 아픈 게 아니에요. 예수님의 잔은 십자가에서 못 박혀가지고 아픈 것을 말하는 게 아닙니다. Тэр өвдөлтийг хэлээгүй. Загалмаа дээр цовдлогдоод өвдөлт мэдэрэн тийм ээ. Тэр өвдөлтийг хэлээгүй юм аа. 택한 백성들의 모든 죄를 다 예수님이 지시고 십자가에 못 박히시는 겁니다. Тэр сонгосон ард түмнийхээ бүхий л гим нүглийг өөрөөд загалмаа дээр цовдлогдсон. 이 잔이 고난의 잔이 지나가게 해 주시옵소서 기도했습니다. Энэ загалмайн аягийг өнгөрүүлээч гэж залбирсан. 그리고 뭐로 또 기도하셨죠? Тэгээд бас үргэлжлүүлээд юу гэж залбирдаг вүлээ? 그러나 내 원대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 되기를 바랍니다. 그러셨죠. Гэхдээ миний хүслээр биш, эцэг таны хүслээр. 예수님께서도 하나님 아버지의 뜻대로 되기를 바랍니다. 기도하셨어요. Болохыг хүсэж байна гэж Есүс залбирдаг. 우리가 최선을 다하고 첫째. 네? За бид нар нэгдүгээрт нь 최선을 다할 것. бүх хүчээ зориулах. 그 믿음으로 하나님께 기도하고 итгэлээр бурханд залбирэн. 세 번째는 아버지의 뜻대로 되기를 바랍니다. 또 그렇게 기도해야 됩니다. Хоёр дахьт нь эцэг таны хүслээр болохыг хүсэж байна. 우리가 꼭 이기게 해 주시옵소서. 성공하게 해 주시옵소서. 그렇게 기도하는 것은 정당하지 않습니다. Тэгээ бид нар яг ингэж хийж өгөөч ээ. Ялуулж өгөөч ээ. Яг ингэж залбирх нь буруу яг тийм тохиромжтой зохистой биш юм аа гэсэн үг байгаа. 우리가 하나님의 일을 하는데 하나님의 일도 하나님께서 많은 고난이 있다고 말씀하셨어요. Биднийг бурхны ажлыг хийхэд маш их зовх болно гэж айлтсан. 사도 바울이 사도행전에서 그런 말을 하죠. 사도행전 14장 보세요. 사도행전 14장 Илч Паул Үйлс номон дээр ингэж хэлдэг байгаа. Үйлс 14 дугаар бүлгийг харъя.
21절, 22절. 21, 22. 그럼 멘드바야르 씨, Минь даяараа уншаад өгөөч. 사도행전 14장 21, 22절. Үйс 14-ийн 21, 22. 마이크. Микрофон 예. 그 삶을 속에서 아소분이 알아서 넣었어. 그걸로 봐서 안 떠가서 없었다. 나왔을 때 그것을 고치고 그때 나니까 나가는 것 쉬워서 다 들으셨어요? 잘, За бүгдээрээ сонсон. Нэ. 예. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다. 말씀하셨습니다. Бид Бурхны хаанчлалд орохдоо олон зовлон туулах болно гэсэн байна. 또 디모데 후서 6장 12절에서도 말씀하시죠. 3장 12절에. 디모데후서 3장 12절에서도 2-р Тимот 3:12 дээр бас хэлдэг байгаа. 그리스도 예수님 안에서 경건하게 살고자 하는 자들은 모두 박해를 받을 것이다. Христ Есүс дотор бурханлаг амьдрахыг хүсэгч бүх хүн хавчигдах болно гэсэн байна. 하나님의 일을 해도 하나님께서 쉽게 되도록 하지 않으세요. Тэгээ бурхны ажлыг хийж байх үед бурхан өөрөө тэр ажлыг амарханаар бүтээхгүй. 반드시 우리가 이기고 또 하나님의 일이 하나님의 도우심으로 잘 되는 것은 확실합니다. Мэдээж бид нар яалж мөн бурхны ажил, бурхны тусламжаар сайн бүтгэн тодорхой. 그런데 뭐가 있다는 거죠? Гэхдээ юу бий гэсэн бэ? 고난이 많다는 거예요. Их зовлон туулнаа гэсэн байна. 시험이 많다는 겁니다. Сорилт их байх болно гэсэн үг. 가난할 수도 있고 Ядуу байцч болох юм, 병들 수도 있고 өвчтэй ч байж болох юм, 자녀를 잃을 수도 있고 үр хүүхдээ ч алдаж байж болох юм, 재산을 잃을 수도 있습니다. эд хөрөнгөө ч алдчих байж болох юм аа. 감옥에 갈 수도 있고 Шоронд хоригдчих магадгүй. 고난이 많다는 거예요. Ямар ч тач их зовлон туулнаа гэсэн үг. 우리는 어떻게 기도하는 거죠? Тэгээ бид нэр яаж залбирах ёстой вэ? 아버지 뜻대로 되기를 바랍니다. Эцгийн хүслээр болохыг хүсэж байна. 예수님께서는 뭐라 그러셨죠? Тэгээ Есүс юу гэж айлддаг вүлээ? 내 원대로 하지 마시고 그러셨죠. Миний хүслээр биш. 자, 그래서 이 전쟁은 결국 다윗의 군대가 이기는 전쟁이었습니다. За тэгээд энэ дан тулалдаан бол Давидын ялалтаар дуустгаа. 하나님께서 암몬 자손이
이스라엘에게 패하게 하셨어요. Тэгээ бурхан Амончуудыг Израильчуудад ялагдуулдаг байгаа. 또 암몬 자손을 도와주러 왔던 아람 사람도 이스라엘 앞에서 패했습니다. Тэгээ Амончуудад туслахаар ирсэн Арамичуудыг хүртэл устгадаг. 사람들이 많이 죽었어요. Нэ? 사람들이 많이 죽었어요. Маш олон хүмүүс алагдсан. 18절에 보니까 아람 사람들이 많이 죽었다 그랬습니다. 18 дугаар ишлэлдэр Арамичуудаас олон хүн үхсэн гэсэн байгаа, устгагдсан гэсэн байна. 4만 명이 죽었다 그랬죠. 아람 4만 명. 음, 40 мянган явган цэрэг гэсэн байна. 군대 사령관도 죽었습니다. Тэгээ цэргийн жанжныг хүртэл алсан байгаа. 예. 그래서 하나님께서 도와주시면 다 이길 수 있어요. Тэгээ бурхны тусламж байх юм бол ялнаа. 만약 하나님 도와주시지 않으면 어떻게 되는 거죠? Хэрвээ бурхан туслахгүй бол яах вэ? Юу болох вэ? 그거는 그러면 우리가 이길 수 없습니다. 감당하기 힘듭니다. Бурхны тусламж байхгүй бол бид нэр дааж дийлэхгүй. 다니엘서에 보면은 다니엘의 세 친구 사드락, 메삭, 아베느고가 나오죠. Даниэл номон дээр Даниэлийн 3 найз Шадрах, Мишах, Абедnego гардаг. 왕이 금신상에게 절하라 그러죠. Тэгээд хаан тэр алтан хөрөгт мөргөө гэдэг байгаа. 절하지 않으면 풀무불에 집어넣는다 그랬습니다. Тэгээд тэр хөрөгт мөргөхгүй болвол галт тоогоонд хайна гэсэн байна. 사드락, 메삭, 아베느고가 절했나요? Тэгээд Шадрах, Мишах, Абедnego 3 яадаг вэ? 절하지 않았죠. Мөргөөгүй. 사드락, 메삭, 아베느고가 왕에게 뭐라고 말했습니까? Тэгээд Шадрах, Мишах, Абедnego 3 хаанд юу гэж өчтдөг вэ? 살아계신 하나님께서 우리를 반드시 왕의 손에서 건져 주실 겁니다. 그랬죠. Амьд бурханы мотор биднийг хаанаас аврах болно гэсэн байна. 그리고 또 한마디 했어요. 네? 남영 씨, 그리고 또 한마디 했어요. Тэгээд дахиад бас хэлдэг байгаа. 뭐라고 말했습니까? Юу гэдэг вэ? 하나님께서 우리를 건져 주시지 않아도 우리는 절할 수 없습니다. Бурхан биднийг аврахгүй байсан ч бид нэр тэр хөрөгт мөргөхгүй. 하나님 건져 주실 거 확실합니다. Бурхан аврах нь бол тодорхой. 하나님 도와주실 것이 확실하다. Бурханы тусламж нь бол тодорхой. 근데 도와주시지 않아도 이게 중요합니다. 하나님이 혹시 나를 도와주시지 않아도 나는 믿음을 지킨다. Гэхдээ бурхан туслахгүй байсан ч би итгэлээ хамгаалах болно. 그런 믿음이 필요합니다. Ийм итгэл хэрэгтэй. 아예 도와주지 않으면 난 그만둘 거다. 다 때려치울 거다. Туслахгүй бол би боллоо. Бүгднийг хайлаа. 그렇게 하면 안 됩니다. Тийм байж болохгүй. 잘 견뎌야 돼요. Сайн төвчих хэрэгтэй. 잘 참으세요. Сайн төвчээртэй байх хэрэгтэй. 반드시 하나님이 우리를 도와주시고 또 건져 주실 겁니다. Бурхан бидэнд заавал тусалж
аврах болно. 끝까지 견디는 사람이 이기는 거예요. Эцсээ хүртэл твцсэн нэг нь ялах болно. 여러분들께서 잘 견디고 있다는 거 저도 알고 있습니다. Тэгээд та бүхнийг сайн твчиж байгаа гэдгийг би мэдэж байгаа. 우리 강성령 목사님도 여러분들이 힘든 가운데서 잘 견디는 거 다 알고 계시잖아요. Тэгээд хам багш маань хүртэл та бүхнийг ямар байгааг тэгээд хэрхэн твчиж байгааг бас мэдэж байгаа. 그럼 20장으로 볼까요? 20장. За 20 дугаар бүлэг рүү оръё. 20장은 다윗의 범죄입니다. 20 дугаар бүлэг дээр Давидын нүгэл гардаг. 20장 1절부터 3절. 언흥 씨. 1절부터 Оны хичээл 21-ээс 3 Дараа нь хаадын дайнд мордох цагт буюу хавар Йоб цэргээ удирдан явж Амоны хүүгүүдийн газрыг сүйрүүлэн ирж Арабаг бүслэн авав. Гэвч Давид Иерусалимд үджээ. Йоб Арабаг цохон устгав. Давид тэдний хааны толгооноос алтан титмийг нь авчээ. Тэр титм нь алтан талант жинтэй бөгөөд Эрдэнийн чулуу шигтгсэнийг Давид олж мэдэв. Түүнийг Давидын түргэн дээр тавьжээ. Давид тэр хотоос маш их хэмжээний ол замаг авчрав. 네. 3 3절. Хоёр 3절까지만 읽으면 돼. 3절. 3-ыг дуустал. Микрофон. Тэр хотод байсан хүмүүсийг шолжлон авчирч эртээ хөрөө барьж сүх хэрэглэж ажилд ажиллажээ. Амоны хүүгүүдийн бүх хотод Давид ийхүү үлдэв. Дараа нь Давид болон бүх хүн Иерусалим руу буцаж ирэв. 네. 그 전쟁이 있었는데요. 요압 장군이 나가서 그 암몬 사람들을 쳐서 전쟁에서 이겼습니다. Дан байгаа. Тэгээд энэ дайнд Йоб жанжин Амончуудын цэргийг сүйрүүлсэн. 그 암몬 왕 머리에 있던 왕관을 벗겨가지고 다윗이 그걸 갖다 자기가 썼어요. Тэгээд Амоны хааны толгоогоос титмийг нь аваад Давид түүнийг зүүсэн байгаа. 그 왕관은 무게가 금 한 달란트였다고 그러죠? 기록 2절에 말씀하셨죠. Тэгээд 2-р ишлэл дээр тэр титмийн жин нь нэг алтан талант жинтэй гэж байгаа. 보석이 많이 박혀 있었던 것 같아요. Тэгээд олон эрдэнээр шигтгэгдсэн юм шиг 한 달- байна. 한 달란트가 얼마나 무겁다 그랬죠? 한 달란트 무게가 얼마라 그랬습니까? Нэг талантын хэмжээ нь ямар гэсэн бэлээ? 34kg이에요. 34kg. 34 кг гэсэн байгаа. 굉장히 무거운 왕관인데요. За маш хүнд титэм байна. 우리 몽골 분들도 머리에 뭐 이렇게 이고 다니고 그런 적 있죠. За урд нь монголчууд толгоон дээрээ юм хийгээд явж исэн. Толгоон дээрээ юм тавьдаг байсан үе байсан уу? 그 아이들이 그 저기 뭐야 그 소똥 그 소쿠리 이렇게 머리에다 이렇게 걸고 하지 않아요? Хүүхдүүд ингээд юу лээ? Толгоондоо энэ нөгөө аргал ингэж яана гэдэг үлээ. Аргал ингэж өөрөө явдаг тийм үе байгаагүй лөө. Тухан дээр ингэж нөгөө аргалын бүс тавьчаад яана гэж ярьдаг үлээ. 그 아이들도 이렇게 머리에다가 뭐 이렇게 해가지고 소쿠리 같은 거 매달고 다니고 그러지 않나요? 시골에서? Хөдөө аргал үүрэгтэй толгоо духан дээр ингэж яана гэх үү? Тулгаад үрдэггүй лөө гинэ. 그거 많이 담으면 무겁잖아요.
Тэгээ тэр аргал аргал их хийх тусам хүнд болдог үсттэй. Хүнд болно үсттэй. 노민 씨, 그 몽골 사람들이 이렇게 Нөгөө 그 арга түүхтэй үүрдэг нөгөө арга саврыг хэлж байгаа юм байна. Тэгээ нөгөө аргаа үүрхтэй гэхдээ духан дээр ингэж оосрын ингэж тогтоодгүй л гэдэг ах шиг байна л да. 몽골 사람들도 이렇게 뭐 이렇게 뭐 이고 다니는 거 있어요? Мөрөндөө үүрдэг. Мөрөндөө 여기 어깨에서 이렇게 매거든요. 어깨에다가 이렇게. 머리에서 매는 게 아니고. 머리에다 하지 않고 어깨에다가. 예. 머리에다가 이렇게 얹고 다니는 거 없어요? толгоондоо ингэж тавьдаг тиймэрхүү юм байхгүй юу? Төчөөндөө бас 있어요? Микрофон. Монголчууд толгойн дээр юм уу хүргэдэг вэ? 몽골 사람들이 이 머리에 손대질 않아요. 그래요. 한국 사람들은 그 머리에다가 이렇게 뭐 여자들이 머리에다 많이 이렇게 얹고 다녔어요, 예전에. За урд нь солонгос эмэгтэйчүүд толгоон дээр ингэж маш юм ачаа тавьж явдаг байсан. 특히 여자분들이 많이 머리에다 이렇게 얹고 다녔어요. Ялангуяа эрэгтэйчүүдээс илүү эмэгтэйчүүд толгоон дээр ингэж авч явдаг байсан. 근데 이 머리에 이 금으로 만든 관이 34kg짜리 한 달란트짜리 보석이 많이 박혀 있는 거 그런 거 썼다는 거예요. Бүр нэг талант жинтэй энэ титэм тэгээд тэр нь бүр ингээд маш их эрдний чулуугаар шигтгэгдсэн тийм жинтэй титмиг толгоон дээр тавьж исэн тэрүүн дээр тавьж исэн байна. 전쟁에서 이겨가지고 그걸 빼앗았어요. 그 금관을 빼앗았습니다. Тэгээд дайнд яалаад тэр алтан титмиг олдсон байна. 그리고 그 포로로 잡아온 사람들에게 톱질, 썰애질, 도끼질 이런 거 시켰어요. Тэгээд дайнаас олзолж ирсэн хүмүүсүүдэд эртээ хөрөө багаж сүх хэрэглэл өгөөд ажилд даачсан байна. 문제는 다윗이 그 왕관을 자기가 이렇게 머리에 쓴 거예요. Тэгээ асуудал нь юу байсан гэхээр Давид өөрөө тэр титмиг зүүсэн. 뭐 계속 쓴 것 같지는 않아요. Мэдээж ингээд баян зүгээд байгаагүй байхаа. 근데 왜 자기가 그걸 아람 왕이 쓰던 걸 왜 자기가 썼을까요? Тэгээд арамын тэр хаан зүүжсэн хэрэгжилжсэн зүйлийг яагаад өөртөө хэрэглэх болсон юм болоо? 이건 잘못한 겁니다. 큰 실수를 한 겁니다. Энэ бол буруу зүйл байсан. Маш том алдаа гаргасан. 전에는 그 하나님께 다 드렸어요. Урд нь бүгдийг бурханд өргөж байсан. 전쟁에서 이기게 되면 모든 걸 다 하나님께 갖다 바쳤습니다. Тэгээд өмнө нь дайнд тулалдаанд ялахдаа олсон бүх олзоо бурханд өргөж байсан. 자기 머리에 쓰는 것은 잘못한 겁니다. Тэгээд харин өөрийнхөө толгоон дээр ингэж тавьж байгаа өөртөө хэрэгэлсэн гэж байгаа нь энэ буруу зүйл байгаамаа. 우리가 하나님의 일을 하다 보면 하나님께서 우리를 높여주실 때가 있어요. Бид нэр бурхны ажлыг хийх үед бурхан биднийг өргөмжлөх үе байдаг. 여러분 그걸 잘 기억하셔야 됩니다. Та бүхэн үүнийг бас сайн мэдхийг хүсэж байна. 하나님의 일을 하다 보면 사람들에게 칭찬을 받고 또 존경을 받을 때가 있죠. Бурхны ажлыг хийх явцад
хүмүүсүүдээр сайшаалгаж магтуулах үе байдаг. 그때 조심해야 됩니다. Яг тийм үед болгоомжтой байх хэрэгтэй. 이건 내가 한 게 아니라 하나님께서 하나님께서 도와주셔서 이렇게 잘 된 거다. 이렇게 말씀하셔야 됩니다. Тэгэд үүнийг би бишээ харин бурхан үйлдсэн гэж хэлдэг байх хэрэгтэй. 그걸 다 자기가 한 것처럼 영광을 자기가 얻고 자기가 높아지고 칭찬받게 되면 하나님이 싫어하세요. Өөрөө хийчихсэн юм шиг өөрийгөө өргөмжлөөд тийм байж болохгүй. Ийм байдлыг бурхан эсэргүүцэж дургу байдгаа. 사람들이 나를 알아줄 때, 높여줄 때, 칭찬해줄 때, 그때가 정말 위험한 때입니다. Хүмүүсүүдээр зөвшөөрөгдөж хүмүүсүүдээр сайшаалгаж хүндлүүлэх үед болгоомжтой байх үе юм аа. 교인들이 많아졌을 때, Цуглааны итгэгч нар олон болох үед 좋은 차가 생겼을 때, мөн сайн машинтай болсон үед 또 교회 연보가 많이 나올 때, мөн итгэгч нарын өргөл нь их болсон үед 그때 정말 조심하셔야 됩니다. тийм үед үнэхээр болгоомжлох хэрэгтэй. 4절부터 8절 읽어볼까요? 4-8 дугаар ишлэлийг харъя. 남질만 씨. Намжилмаа хичээ. 4절부터 8절. 4-8. Микрофон 우리 잉크바이러 씨가 읽어주시겠어요? 잉크바이러 씨. их хоёр 4절부터 8. 4절부터 8. тийм 4-8. За. Үүний дараа Гизерт филистичүүдтэй дайн болж Хууша хүн Сипекай авраг битний удмын нэг Сипек алж филистичүүд номхоров. Дахин филистичүүдтэй дайн хийж Ярийн хүү Елханан Гит хүн Голиатын дүү Дахмиг алсан юм. Дахмигийн жадны ишин нэхмэлчний богдогч мод мэт байв. Дахин Гатад тулалдаан болоход тэд гар хөлн тус бүр 6 хуруутай буюу бүгд нийлээд 24 хуруутай авраг том ир байлаа. Тэр ч мөн авраг битнийхэнд төржээ. Тэрээр Израилийг доромжилсанд Давидын ах Шимеагийн хөвгүн Йонатан түүнийг цохиж аллаа. Гатад авраг битүүдийн төрсөн эдгээр 4 хүн Давид болон түүний зарс нарын галт алагдав. 아멘. 네. 그 이후에 4절에 보니까 그 블레셋 사람들과 또 전쟁이 벌어졌어요. Түрүүний дайнаас хойш 4-р ишлэлээс эхлэн харах юм бол филистичүүдтэй дайтаж ирсэн байна. 블레셋은 이스라엘 그 남쪽에 있는 그 국가죠. 블레셋이 있었습니다. Филист нь Израилийн өмнөд хэсэгт орших улс байгаа. 블레셋 사람들은 아주 그 호전적인 싸우는 걸 좋아하는 그런 사람들이었습니다. Тэгээ филистичүүд тулалдаанд дуртай тийм хүмүүсүүд байгаа. 원래는 그 유럽에서 배를 타고 이 지중해를 건너온
그 해양 세력이에요. 해양? 해양, 아, 바다. 바다, 해양 아, 세력. тэгээд 유럽에서 дундад тэнгисийг Европоос дундад тэнгисийг гаталж гарсан далайн тийм дээрэмчид гэх юм уу тийм хүмүүсүүд ээ. 블레셋 사람 중에 유명한 사람이 누가 생각납니까? За, Филистхэн дундаас хэний нэр санаанд орж байна вэ? Голиат. 골리앗이 블레셋 사람이죠. Тийм Голиат Филистхэн байсан. 또 삼손이 블레셋 여자와 사랑에 빠져가지고 죄를 짓게 되죠. Мөн Самсон Филист эмэгтэйд дуурлаад нүгэл үлдсэн байгаа. 블레셋과 전쟁이 일어났는데 하나님께서 그 십부개라고 하는 그 다윗의 부하를 통해서 거인의 아들 중에 십배라고 하는 사람을 쳐 죽였어요. 응? Тэгээд 4절에 보니까 4-р ишлэгийг харах юм бол Сипай гэж хүн Сибекай гэж авраг биетний нэг хүнийг алсан байна. 십부개는 뭐 다른 성경에서는 무분네라고도 불렀어요. 이름이 무분네라고도 불린 사람이에요. 십부개. 다른 성경 어디인가요? 사무엘하 23장 27절. 사무엘하 2-р 사무엘하 23장 27절. 23-27 한번 읽어보세요. 23장 27절. 23-27 Анатот хүн Абиезер, Хушат хүн Мебуннай гэж гарч байна. 후사 사람 무분네가 바로 이 십부개입니다. За, энэ 27-р ишлэлээр гарч байгаа Хушат хүн Мебуннай гэж байгаа энэ хүн саяын шаштрын дээд 24 дээр гарсан Сипайг Хушат хүн гэж байгаа энэ нэг хүн байгаа. 거인이 있다네. 거인 족속이 있었던 거예요. 거인. Тэгээд авраг биетний ууруудам гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ авраг биетэй ийм хүмүүс байсан. 몽골에도 그 거인 족속 뭐 그런 그런 뼈 같은 것들 나오고 그러나요? 어떤가요? Тэгээд Монголоос энэ авраг биеттэй хүмүүсийн ууруудмынхны тийм яс гарч байсан уу? 없어요? гарч байгаагүй юу? байхгүй юу? 남민 씨는 아는 거 없어요? 들어본 거 없어요? 저는 그렇게 들어보진 않았고 공룡 공룡. 화석이 나왔다고는 들었었어요. 공룡 화석은 있대요, 몽골에. 근데 Монголоос бол нөгөө динозаврын яс олдуур олдсон байгаа. 예. 거인 족속이 성경에 등장하는데요. Тэгээ Библиэлд авраг биетнүүдийн үр удам гэж өдөн гонгороо 목사님 өндөр гонгор라는 사람이 있었대요. 거인인가 보죠? 네. 건거라는 것이 그 사람의 이름이고 거인 건거 이렇게 불렀었던 것 같아요.
성경에 거인이 나오는데 그 거인 족속의 뼈들이 가끔 발견돼요. 그 고고학자들에 의해서. За археологчдын олдврууд тэр археологчдоос тэр олдврууд нь заримдаа энэ Библиэлд гарч байгаа авраг биетнүүд гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ авраг биетнүүдийн тэр яс олдвруудыг олдгоо. 근데 그 거인이 보통 그 키가 큰 거인이 아닙니다. 거인이 한 키가 한 4m, 5m 가까이 되는 그런 거인들. Авраг биетнүүд гэхээр ер нь бол нэг 4-5 метрийн өндөртэй. 그리고 아주 이 장사, 골격이 큰 그런 거인들의 뼈가 발견되고 있어요. Тэгээ маш ийм өргөн том биетэй тийм авраг биетнүүдийн яс олдврууд олддгоо. 그 거인의 그 해골 바가지 있잖아요. 네. 머리를 발견했는데 그 트럭에다가 싣고 갈 정도의 이 머리 작은 트럭에다 싣고 갈 정도의 머리뼈를 발견하게 됐어요. Бүр одоо нөгөө манайхаар бол портер гэж ярьдаг те. Тэгээ портрийн ачаан дээр ачиж болох хэмжээний тэр авраг биетний толгойн тархины ясыг олсон байна. олсон байна. 그러니까 우리가 생각하는 그런 키가 큰 거인, 단순히 그런 거인이 아니라 대단한 거인들이 살고 있었습니다. Тэгээ бидний ингэ төсөөлж байгаа шиг тийм өндөр хүн бишээ бүр үнэхээр маш авраг том биетэй хүчрхэг биетэй тийм авраг биетнүүд байсан амьдарч байсан байна. 많은 사람들이 그 이집트의 피라미드 있잖아요. 피라미드를 건설한 사람들도 거인족 속으로 보고 있어요. Тэгээ Египтийн пирамид байгаа тий. Тэгээ Египтийн пирамидыг энэ авраг биетнүүд барьсан гэж маш олон хүмүүсүүд үздэг. 그 이집트 벽에 그림이 그려져 있는데 거기 보면 거인들이 다 그려져 있어요. Тэгээ Египтэд тэр газрын зургууд хадны зургууд маш их олдсон. Тэгээд тэр хадны зурагт энэ авраг биетнүүдийг зурсан тийм хадны зургууд зөндөө гарч илэрсэн байгаа. 그리고 또 블레셋과 두 번째 여기 보면 5절에 또 전쟁을 치렀는데요. 블레셋 사람들과. Авгаар ишлийг харах юм бол 필리스트чүүдтэй дахиж дайцсан байна. 야일의 아들 엘하난이라고 하는 사람이 가드 사람 골리앗의 동생 라흐미를 죽였다고 되어 있습니다. Яарын хүү Елканан гítхүн Голиатын дүү Лахмиг алсан гэж бичсэн байна. 5 дахь ишлэл. 창자루가 배틀채에 갖다 그랬습니다. Жадны иш нь нэхмэлчний говдогч мэт гэсэн байна. 그러니까 이게 다 거인 족속이에요. 골리앗도 거인이고 라흐미도 이 거인이라고 볼 수 있습니다. Тэгэд энэ бол бүгдээрээ авраг биетнүүд байна. Голиат ч авраг биетэн, Лахмич бас авраг биетэн. 6절에 보니까 가드에서 전쟁을 하고 있었는데 그곳에 키가 큰 사람이 있었다. 그는 손가락, 발가락이 모두 6개씩 있는 그런 거인의 아들이었다 그랬습니다. 6 дахь ишлэлдэрч Гадад дахин дайн болоход үлэмж аврах хүн байсан. Тэгээ түүний гар хөлийн хуруунууд нь тус 6 гэж байна. 손가락하고 발가락이 모두 24개라 그랬죠. Тэгээ нийт 24 хуруутай гэсэн байна. 예, 이거 뭐 아주 괴물같이 큰 사람이었던 것 같아요. Бүр мангас шиг ийм авраг биетэй хүн байсан юм байхаа. 1절에 보니까
이 사람이 이스라엘을 모욕했다 그랬습니다. 7 дугаар ишлэлээр тэрээр Израилийг доромжилсон гэсэн байна. 그러니까 다윗의 형의 아들 다윗의 형이 시므아인데 친형 시므아의 아들 요나단이 나가서 이 거인을 쳐 죽였다고 되어 있습니다. 말씀하셨습니다. 7 дугаар ишлэлээр Давидын төрсөн ах Шимея байгаа. Тэгэд энэ Шимеягийн хүү Йонатан гараад тэр хүнийг алсан гэсэн байгаа. 시므아는 다른 이름으로 삼마란 이름도 가지고 있어요. 삼마. Давидын ах Шимеяг өөр нэрээр Самма гэж нэрлэдэг. Шамма. 사무엘하 21장 21절에 있어요. 21장 21절에 사무엘하 2 дугаар Самуэль 21장 21절 22예요. 21장 21절 21-ийн 21 дээр байгаа. 2 дугаар Самуэль 21-ийн 21. 읽어보세요. тэрээр Израилийг доромжилсанд Давидын ах Шимеягийн хөвгөн Йонатан түүнийг цохиж алав. 거기도 시므아로 되어 있네요. 삼마로 안 되어 있어요. 예, 시미아로 나와 있네요. 여기 마지막 8절 보시자고요. За тэгээд шаштрын дээд 28-ыг харъя. 이 사람들이 가드에 있는 거인에게서 태어났는데 다윗과 그의 신하들의 손에 멸망당했다 그랬습니다. Тэдгээр хүмүүсүүд нь Гат дахь авраг биетнүүдийн ууруудан байсан бөгөөд Давидын гар болон түүний боолуудын гарт унцхаасан гэсэн байна. 하나님께서 함께 하시면 대적이 아무리 강하더라도 또 시험이 아무리 크더라도 다 이기고 나갈 수 있습니다. Бурхантай хамт байх юм бол хичнээн тэр дайсан хичнээн авраг агуу том байсан ч мөн хичнээн их том сорилт байсан ч ялдаг юм аа. 항상 겸손하시고 또 기도 많이 하는 그런 저희가 돼야 되겠습니다. Тэгээ ямагт даруй байж маш их залбирдаг хүмүүс байцгаая. 네, 같이 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 하나님, 저희들도 다윗과 같이 은혜를 보답하는, 은혜를 갚는 저희가 되게 해주시옵소서. Ариун эцэг бурхан минь ээ, бид нар ч бас Давид хаантай адил хүртсэн инэрлээ эргэж бусдыг инэрдэг хүмүүс болохыг хүсэж байна. 특별히 하나님의 은혜에 보답하는 저희가 되게 해주시옵소서. Бүр ялангуяа бурханы тэр нэгүсэлд илүү хариу үйлддэг хүмүүс болоход туслаач. 어려운 일이 생길 때마다 하나님께 기도하며 하나님께 부르짖는 저희의 믿음이 되게 해주시옵소서. Хүнд хэцүү зүйл тохиолдох бүрд эзэн рүү хандан залбирдаг итгэлтэй болгооч. 코로나 때문에 다들 고생이 많은데 이 시험도 잘 통과하는 저희가 되게 해주시옵소서. Коронавигаас болоод бид нэр бүгдээрээ хүнд хэцүү байдалтай байгаа. Тэгээ энэ сорилтыг ч сайн даван туулахад туслаач. 예수님 이름으로 기도드립니다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 고생하셨습니다. Бүгдд нь баярлаа. Баярлалаа. 감사합니다. 목사님. 네, 네. 네, 다음 주 월요일날 또 화요일날 뵙자고요. 네. Дараагийн хоёр 뵙겠습니다. 네, 들어가세요. 네, бүгдээрээ баяртай. 네, 남재만 씨 안녕히 계세요. 언영 씨. Амжилт магчээ сайн сууж байгаарай. Оныг хичээ.
담대인 씨 감사합니다. 네. Баярлалаа. баярлалаа. 네.